पाउशदेम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे इम्फाल एयरफोर्स सेमगतनबगी रिव्यू मीटिंग पांगथोखरे इम्फाल एयरफोर्स सेमगतबगी थबक लोइसननब सब मिनिस्टरना खगनखरे इम्फाल की बेटी केंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अनौब टर्मिनल बिल्डिंग यावना एयरपोर्ट असिगी हौजी पाइखलिबा सेमगत सागतबगी थबक अथोबदा लोइसननब सब मिनिस्टर टोमथोंबम बिरेना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंदा खगनखरे सब मिनिस्टर सेक्रेटरिएट वर्क्स डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमसुंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंग जावना पांगथोखिबा रिव्यू मीटिंग अदुगी मतंगदा फंगबा पाउना हाई ngasi gi mifam aduda tongan ba hiram kya gi matang dasu kumna khanake इम्फाल एयरपोर्ट असिबो बेटी केंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट आइनमिंग थोंदुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थाकता अपग्रेड तौखरबा मतुंगदा तोंगन बा खुदोंग चाबसिंग यावरबा अनौब टर्मिनल की बिल्डिंग सेमगतबा होखिबने हौजिक संगचिलिप एयरपोर्ट की अनौब टर्मिनल बिल्डिंग अमसुंग अतै इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगतबगी थबक असि थेंगलबदा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरी की मार्च था फावबगी मनुंगदा लोइसननब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंग द खंगनके एयरपोर्ट असी नौना सेमगलपगा लोइदना संगफम अमसुंग थोकफम असि ममांगलोंग थंबा माइखेदिगी संगनब सेमगलिबा असिग मरी लेना नेशनल हाईवे की नेशनल हाईवे दगी एयरपोर्ट की अनौब संगफम फावबगी लंबी अदु लेन तरुकी सेमगननबा वफम जबीफम अदुदा खनगे नागालमरोमदा थबक सुदना से लौखिबा सिंगी मधक्ता एक्शन लौननबा खगनख्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगन बह मफम सिंगदा MGNREGS की मखादा पाइखलिबा थबक थौरम सिंग इम्फाल वेस्ट की कमिटी की चेयरमैन सु ओरिबा वांगोय एसी की MLA खुराइजम लोकेन लुसिंगबा टीम ने यंगसिनखिबगा लोइनदा कांगलोन की मतुंगिना थबक सोरमदबा थेंगनरे कांगलोन की वांगमदा थबक सुरमलबदी सेल पिथोगलोय हाना MLA खुराइजम लोकेन फोंगदोखरे पामिसिंग उनबा अमदा MLA खुराइजम लोकेन हाई ngarangdagi हौदोना डिस्ट्रिक्ट असि की तोंगन बा मफम सिंगदा MGNREGS की मखादा फाइखलिबा थबक सिंग कोइना चतुना यंगसिनखिबनी यंगसिन खोंगचत अदुदा मफम खरादना थबक असि कांगलोन ngakna सुरमबा थेंगनगी अदोबा मफम खराददी लेंगाना पिरिबा कांगलोन की वांगबदा थबक सुरमबा थेंगनगी मियाम की दमक सखो थौरांगी अमसुंग याइफननबा पाइखलिबा थबक सिंग असि पिरिबा कांगलोन ngakna तविनबा मागना अपल तौखे मागनाहाई MGNREGS की मखादा थबक सुबा मतमदा मरी लेनबा सिंगना तुंग कोइना चतकदबा अमसुंग मियाम की खल्लगा थबक तहनिंगी MGNREGS की कांगलोन दा यावरिबा वफम सिंग ngakna थबक तौरमदबा कया यावरि असिगंबा कांगलोन की वांगबदा थबक सुरमबा सिंग अदु अमुखन्ना थबक सिंग अदु कांगलोन ngakna सुवननबा मरी लेनबा सिंग दा खंगनख्रे करिगुंबा एकना पिरिबा कांगलोन अदु ngakna थबक सुबा सिंगदि पिथोकम थोकपा सेनबम पिरोय मानाई जॉब कार्ड होल्डर्स की नोंमगी खुसुमन असि लुपा चनी यांगै गे मथोइनी जॉब कार्ड होल्डर्स सिंग थबक सुबा मतमदा पंदममगी मखादा तुंग कोइना चतकदबा मौंगदा सेमगा सागतपगी थबक सिंग पांगथोंगनबा खंगनगे जॉब कार्ड होल्डर असुकना मसी फावबदी मियामगी काननबा थबक तौरमले हाइबदु वहनबा मथौ ताई जॉब कार्ड होल्डर सिंग द लमसम ओइना थबक तौबगी हाइनबी थदोक्सी डिस्ट्रिक्ट असि की मफम खुदमक्ता लेरिबा जॉब कार्ड होल्डर सिंग असि निंगथिना वेरिफिकेशन तौबा मथौ ताई स्कीम असि की मखादा मियामगी दमक्तदी थबक असि मदी माइ पांगना तौरे हाइबदु उड़हनिंगी स्कीम असि की मखादा लाखिबा सेनपम पारम अमगी मखादा मियामदा मफुंग फाना कानाबा फंगननबा होनबा चंगे लाइन डिपार्टमेंट की मखादा चादा कोनका बंगागी सुगदबा थबक सिंग मफुंग फाना सुबियु सेमदन लेरिबा प्रोग्राम सिंग सुदोकबियु से लौखरगा थबक सुदबा सिंग की मथक्ता एफआर लौननबा BDO सिंग दा खंगनखे कोंगसदा दुदा माय इम्फाल एसी की MLA कोंखम रोबिंद्रो इम्फाल वेस्ट की अध्यक्ष वरम्बी RK तरुनी ADC इम्फाल वेस्ट अमसुंग तोंगन बा व्लॉग सिंग की BDO सिंग अमसुंग ऑफिसर सिंग सरुगागी यंगसिन खोंगसदा इरम सिफाई शांतिपुर माइजराव गोविंद्र ग्राम समुसंग शांतिपुर चिंबा मफम सिंग यावना मफम कयादा यंगसिनगी मनिम्बोक जेल यौख्रे काक्सिंग पुलिस स्टेशन कोनबा काक्सिंग लाइथागोल लैकाई खेटी फरेंगदा लेबा युमदा ममांग था नवेम्बर 13 मरि था असिगी अमगी लोनबा अहिंगदा लैगिरबा खेटी मयुम ओंबी नुक्सिदोवी एलाइस लिंथोय सही कुनगनिथोय मफुरोइबा महेश सही कुनमंगा सोरबगी मिसिग मरि लेदना पुलिसना फाकिबा मनिम्बोक जेल यौख्रे पुलिसगी फंगबा पाउनाय लिंथोय हु थकलगा सिरमबादु सिंगननेगाय ओइ आइना मफामलोमदगी कंप्लेन तरुपदगी काक्सिंग पुलिस स्टेशन की टीमना लिंथोय की मनिम्बोक इपेमचा देवी सही यंखैगनिथोय हौकिबा था असि मंगादा फाकी अदुगा मफुरोइबा महेशना ngarang nongthil pung ahomram taba matamda bhaimdagi फाबane मखोय अनिमक पुलिस कस्टडी दा थमलक्लबा मतुंग लिंथोय की मनिम्बोक इपेमचा ngasi
Chief Magistrate Thawal da puthoraklaba matung court na judicial custody da jail da thajin khibani hairi amarom da IBM sa court puthorakle tab da khangabok part 3 da gi lakpa miyam na court thamjilaktuna nungsi tombi gi miyat da chenaba miyosing suna fabiu makoi bel da thadok pai haroi makoi basi begi charak bibiu aba kholauk sing lauge makhadan miyam adu court thomjin na bhwana bada court da mathok to policing ga mungdarak pada miyoi khara asoga panang ki hairi Songgang na remote control gi airplane satuna mai fak na pahan bangam kre hit signature surveillance drone satuna state force na mateng pangani alward sin na yadre highness script ta hondok lava gari gi forcing sin aduna electric gi bike e-bike satuna puthok raba alward sarang themna andak nauna amok Songgang thermocol na remote control gi airplane satuna mai fak na pahan bangam kre Manipur Institute of Technology MIT da Computer Engineering ki ahumsuba semester tamliba masagi sai taragani fan khaktang riba yamna nahawariba alward sarang tem uangkai thambal khongdagi sarang tem ibosa maidai amasung sarang tem ongbi tarake suri anegi masanu vani alward nat nauna saduna futhokliba lithium ion battery na salaiba remote control gi airplane lasi gram sarukrum blomi insi tarha sangi loina insi nipu manga wage Airplane asibu sabada sangliba masak matum sing asi laibada sarakna lupa lising teruk mok jangki aire airplane asi MAIs lising ani sani ball 11.1 gi 3 SL salai bani haribo battery asi full charge tawada sarakna pung ani rom sangi loidana full charge tawraba matung airplane asi minute nifu kam phangarum pai bangami airplane asda kilo ball lising ama 13 t 12,000 rpm 812 volt motor sinari hariba airplane asida 9G sarpo ane 30 air ki electronic speed controller ama madi receiver ama yauri haujimaki oina meter satellite ki radius pawda yam stable oina pai bangamle asigama drone plane asibu sadana photoglifa alva sarang temga akanana unaduna wagalamaromda sahi mapan surakmana yamna piknik metama fail hona electronic laying bariba tung yumparam sing sidok sadakna sanaba yamna pamna horaki Class 5-6 tamlingi matamdagi auna school na sinba science exhibition kaya dasu sarugya na laki adubo makong matang tarakpadi yaukite masigi matung class 10 karakpa matamdagi makal maka kaya gi sana posing saduna sinabahuraki asuna polam kaya morom sarakpadagi handak electric bike ama maifang na puthok pangam kraba matong remote control gi airplane nasi saning bagi wakal paroki ya paroki bani Manai remote control gi airplane sari bagi mapungoi ba pandamasi hit signature surveillance drone ama semlaga Manipur police ki thabak tharumda mateng panging badagi ni andak prototype oina tha omrom sang na sari ba remote control gi plane asida sarakna rupa lising taruk rom sang ki adaba hit surveillance camera na sing ba haplaga sagaduri ba plane adudadi sarakna rupa lising yang kai fawadi sang la bagi hai maki airplane asi aujik di Yamna stable oina fahanba amadi ningthina control to bangamle makhada na hiana lumba polam phaw po bangamna na basinariva modorasi khara chakothana bahonare makhata na sumakal makha kya gi polam podhoktuna technology gi matamasida Manipur miyam gi kanana ba amadi kudong chana bahona ki gani hauji su electric vehicle sabagi project adu startup apply tona ro matam ngaire Karigamba madu mai pakpa tarabadi Manipur da yamna ahongba mamanda electric gi gari puthokna miyamda phanganana bohona gani hana sumha na makata na phongdoke panmajai alvar mamang da puthoki ba electric vehicle adu Manipur langa ki transport department na forward sakang biduna tongan ba exhibition kya da puthokton utki ba lai khrabani sahi na huriba naha asina thawai haksang jauna khona zariba asida langa gabadi mari leina basina ayan ba miyang changbi tuna mai kai chumna pobi haurabadi state asigi mamal naitraba lanna mo oigani asegamba khutsa haibal lamda masigi Naha sing asibu lengan ti topi dona makoibo makata bang agaw pipinana ba akanaba thausil kya hawdok pirabadi technology ki lamda atai atopa station dagi tada ba lamda mama nongmadi soidan oirakani Nagalamarom dasu class 11 tamliba Baldev ningthaujamna photo dagi phone number detect tawba ngamba scanner call app photokre Community school da class 11 tamliba Kha Naurem Laikai Kansipur dagi Baldev ningthaujamna photo dagi phone number detect tawba ngamba scanner call kova epamba thokre epasi hauji Play Store da phangba loinana epasina photo ama hekta da yawo phone number sing detect tawba ngamlagan hari Hiramasi matang ngasi Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada Baldev ningthaujamna hai epasi sahi asigi November tha dagi sem bhaurakibani epasi hauji mapung phana sem loisinduna Play Store da phangle epasi gi mateng dagi photo
amada yawa phone number sing phangba ngamlagani loinana afamba number lakhutuna call tawna bagi khotong chaba piragani haiki ningsing bai abadi Baldip ningthaujamna covid pandemic matamda Korovoi cover game ama putoraktuna miyamna pamna game asi pamna sana kibani loinana andak tasu receive app cover ebama puthokibani panbi abadi Baldip ningthaujam kha nawrem leigai kanjabуда leiba and Kistan amadi and Nevidita gi masanafa halni bag hauji commerce school da computer science tamliba mahiroine Manipur gi nungkaw kul da fokibi freedom fighter Rani Gadin Yubo Nagaland gini hairakle Manipur gi nungkaw kul da kumza lising amaga sapan taraga mga gi January kun katarugda poglaga masagi si taraga humdoi kakta ngairi ngaidagi auraduna matamadogi British lainga ki mabda thawna fana mayong yakibadagi India langana kumza lising amaga sapan marfutra humdoi da Ikai kumna ningai oirava Panabusan Pova Lantopagi matakta freedom fighter ni hairakliba Rani Gadil Yubo Nagaland gi freedom fighter ni hairakle freedom fighter Rani Gadil Yubo kakta natana Manipur gi puaribal lana uwanan bo honarak pathaw ngasi ngarang Uttar Pradesh ki Chief Minister Yogi Adityanath gi miyak makha de state dadugi Gorakhpur gi Vihar colony de leiba public park amada freedom fighter asegi mitam amamai kum hangdokduna mangonda haikal ka tamduna ikai kumna utki pathawdokne Freedom fighter asigi fit hongin sei mangaruk wangpa maya masung lengjum gi saruk yawba mitam masi khiliba mafamda mahakbo saktangna bagi ikiba warolda padam opposition Rani Gadilyo Bharatiya freedom fighter from Nagaland haibo wai chingasi English loan da iraga hapsilambane magi maikum angdoktona mahaki matik mayai bo singtharadun ikai khumnabo utbagi tharumaduda Banbasi Kalyan Ashram RSS BJP amsung Gorakhpur gi atopa socio cultural organization singi mechingchu sarugaki Gorakhpur city ki mayor Sidaram Jaswal Manipur ki freedom fighter asigi maikum angdok latuna phongdo ki wafam singi manungda Rani Gadilyo asi British ki mayukta leibaga segi ningtam lan sokna kibi asengba Bharat mata ki masana fini Christian lalawasing ga kusamdaduna Christian missionaries singna lining asi lawnana bo honarakwa gi mayukta so freedom fighter asina lepki haida singthagi Loinana Rani Gadilyo na sokna kibat ningtam lan asi leibaga segi puarida gol sibdar amani haiba fawwa singthabaga loinana mahaki punsina aigoida Jansi gi Rani Lakshmi Bai gumda pungingda pawle haiki Tharomadu UP gi Gorafran gi RSS ki Chief Professor Prithviraj Singh so sarugyara duna leibaga segi mafum khara leiba miyamna Naga Singbo Christian noina amasung Christian lining chalava Naga Singbo anti-national oin urabasu masim asumbane nate Naga punma Christian nate aduga Christian lining chalava Naga Singh anti-Indian nate haiba wafam su phongdoki Lan lamjing bikirwa na karabo nongmai singdol da khulai paibagi lan haun bani aduga masigi mehukta lerak pasingbona nongmai na kaptuna hat bani haiba wafam su phongdoki Tharomasigi mang onana Jagdamba molnasu Rani Gadilyo na British amasung Christian lining onsinhan bagi mehukta mehuna kiba sing phongdoki Panmajabadi Tharomasida Jali Yangrong Eraka Devostan Song Sakpag Luinina Gorakhpur gi Sri Ram Banbasi Satrawasgi Naga Mairoi Singna Heraka Zagoisotki Tharomasi Manipur gi freedom fighter Rani Gadilyo gi mitam maikum angdolaga mahaki matik mayaibo Sakson bag Luinana Brahman Singna Ved Mantra Singh Thiki aduga Brahman Singna Ved Mantra Singh Thiki aduga Gorakhpur city gi mayor namhaki mitam da leipareng hokdon hawdoki bane Ngarang Uttar Pradesh ki Gorakhpur da pangthoke Tharomasi Stan Uttar Pradesh ki Sewa Sambarpan Sansthan amasong Gorakhpur gi Municipal Corporation na khusan nana asin bane Manipur Civil Service Combined Competitive Exam 2019 cancel tawkre MPSC nirugduna pangthokadaba Manipur Civil Service Combined Competitive Exam MCSCCE 2019 cancel tawre exam asi MCSCCE Rules 2022 ki makada pangthoknanaba athobada notification thoklagani ana Manipur Public Service Commission MPSC Controller of Examination KS Lalmani Singhna ngasi notification ama thokre Notification isin makata na hari bana English ngani taraga mabangi January ni panda thokiva advertisement number 1/2019 amadi harifa advertisement asiga mari laina na matung tarakpada thokiba notification sing government ke warip ki matungin ahaukiba tang amada commission asida khangalakiba letter number COMM 13/2022 DB ki matungin cancel tawre maramatuna
MCSCCE 2019 asi cancel tawre ana Manipur Civil Service Combined Competitive Preliminary Examination 2019 gi applicant singda khangale government gi maike degi hokiba November 10 ga marita MCSCCE rules 2022 thokpusu laikre maramaduna notification asi thokraba matong pangthokadaba examination khudingmak MCSCCE rules 2022 gi scheme amadi sai gi matuk ina pangtholagani hariva MCSCCE gi rule 2022 gi makata Manipur Civil Service Combined Competitive Exam 2022 asi pangthoknaba athobada notification thoklagani English singani amada nupi masa amabo izat mangan khibagi case ta senaba Roven koda lupa lak amagi fine ga loinana sahi taragani thoi thabak suba jail da fatok pigre Monalisi Maivum Additional Session Judge Crime Against Women Manipura sahi nifuga terklom suraba nufa ama lisingani amagi Agasta da sahi nauriba nupi masa ama izat mangan khibagi maranda sentence piduna sahi taragani thoi jail da thabak subagi fatok pi khibaga loinana Level lakama fine oina thinaba judgment pigre Korasina sentence lakto krapanafa adogi maming tawtho ayung badagi Osak Roven Singh sahi nifuga taruk abopa yuk na Vasundra Singh kawe Korasi na taki judgment adogi matungina akwis asina thiga doriba level lakama gi fine asi under section 357 CRPC gi makada victim aduda compensation oina pinana bagine Adna akwis asi case asi gamari dainana police na fadu na mit chama ga tara ga taru judicial custody de laige haribam haki Detention matamasi maki imprisonment matamdagi khaidogani aduga Equisna court asina thiu hariba fine asi thiba ngamdrabadi mahak sahi makamaka dana imprisonment tawgadabani aduga District Legal Services Authority information law gi matungina victim no pimasa asida compensation pibi danaba recommend tawriana often court amada Equis Roven Sengi mamangda announce tawki Prosecution ki case matungin August 10 ga mga lisingani amagi ekta OC Lamsang Police Station August 10 ga mari lisingani amagi nongtilpung amarom tawa matamda sa imapalron sura binubimasa ama Equis wariba Osam Roven Singh na mahaki lekai da leiba yogi bandar manungda set mangan ki bagi information ama phangbadagi sumoto oina FR number 54 close 0821 LSG PSU S376 IPC register dauki information ama phangbadagi su moto oina FR number 54 close 08 listing ani ama LSG PSU /S376 IPC register dauki loinana equisasi faduna police na investigation sadage prosecution na to ki patawdok adugi prima facie evidence madik chana fanglaba matung Equis Roven Singh madakta Under Section 376 IPC, namdana izat mangan ba SARS frame tawtuna February, kungani lising ani da court da SARS it submit tawke. Madamadu da Equis masana guilty free tawtaba maramna kona case asigi trial gidamak recommend tawtuna Additional Session Judge FTC Crime Against Women Manipur da trial gidamak transfer tawrakibane. Hockey World Cup 2023 trophy Imphal thunglare Manipur mangsin thaduna NE na sports ilamda khumang sausilagli governor Northeast region da Manipur na mangsil tharaga sports ilamda tamna wangkalagli ana Manipur governor lakane sandangasi Khumalampak hockey stadium da pangthokiba FIS Odisha Hockey Men's World Cup trophy 2023 gi welcome ceremony da pangthokre Governor na makatan haiki bada Manipur asi lebagas sports ki powerhouse amawaina Kangaribani Malem Galamba Tawa Ngamlaba Ikoi Pangalasi Sagat Pazangi Malem Galamba Tawa Ngamnaba Ikoi Pangalasi Sagat Pazangi Manipurasi Apipa State Orbaso Hockey the Olympic Tarit Potogre Hockey the Natana Manipur sports ki tongan ba discipline singda Olympian Kia Amasu Potogli Games and sports ki lamda Bharat Sarkar na hockey ba matam khara asta hokolakliba Khongthang sing asna Ikoi ki sportsman ki future di hena yaifaba haibatu waragani FIFA World Cup 2022 Ramos ke hat-trick ki mateng na Portugal na Switzerland taruka mada maithiba piduna Morocco ka quarter final da sanaragani Kadana jumbo ituna sathariba FIFA World Cup 2022 gi ngarang atheng bada sanagiba aroiba free quarter final match da Nauriba Goncalo Ramos FIFA World Cup 2022 gi an ba hat-trick goal santuna Portugal bo quarter final jauki Lozel Stadium da sanakhe round of 16 ki match da masagi sahi kunga mathoi suraba Goncalo Ramos na fazaba performance kibadagi Portugal na Switzerland bo taruka mada maithiba pirambane Portugal ki coach Fernando Santos na jamna thauna leiba warip oina record goal scorer Cristiano Ronaldo gi mota Goncalo Ramos bo aropadi sana ba yaun ki
मागे वरीबदो असोब माइबाकपो ओइकी पोर्टुगल ना टूर्नामेंट असगी क्वार्टर फाइनल दा मोरक्को का लंबा तौनरगनी मोरक्को ना ngarang sana kiba अतोब प्री क्वार्टर फाइनल मैच दा स्पेन बो पेनाल्टी शूट आउट दा होम सोनो दा माइथीबा फिरमलगा कुमजा लिसिंगनी तरुकी मतुंगदा अहान बोयना क्वार्टर फाइनल चंगे FIFA वर्ल्ड कप अहान बोयना सरुक यारकिबा गोनकालो रामोस ना पोर्टुगल बो मैच की तरह गतरे सुब मिनिट दा मांगजिल थानगी जाओ फेलिक्स ना सेमलक यामना फजबा खुदोंग चाबा अमदा गोनकालो रामोस ना मैच की अहानबा गोल चंगे अनीसुबो ODI मैच बांग्लादेश ने इंडिया रन मंगा दा माइथीबा पीदुना सीरीज अनीसुनदा मांगजौगना लौग्रे इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा थेंगना थोरक्तुन आउट ओइतना हाफ सेंचुरी लौग्रबसो अनीसुबो वनडे इंटरनेशनल मैच जुम्बु बांग्लादेश ना रन मंगा दा माइथीबा पिरमलगा मैच होंगी सीरीज अनीसुनदा मांगजौगना लौग्रे अनीसुबो ODI मैच असिगी टॉस बांग्लादेश ngамदुन हाना बैटिंग थोरकपदा ओवर 80 दा विकेट तारी तुरक रन चनी हुंपुरा मथोय लौके बांग्लादेश की बैटिंग औरकपदा फिबम सोक्रबसु तरुकसुबा बैट्समैन महमूदुल्लाह अमसुंग निपानसुबा बैट्समैन मेहदी हसन मिराज ना यामना फजवा बैटिंग की पार्टनरशिप अमा सेमबा ngamखिबदगी टीम की स्कोर वाहनबा ngamke ओपनर अनामुल अमसुंग लिटन दास मथंगसिना रन तरागा मथोय अमसुंग तारे लौरमलगा आउट ओइकी अमसुबा बैट्समैन संतोषु रन कुनगा मथोय लौरमलगा आउट ओइकी मरिसुबा बैट्समैन साकिब अल हसन रन निफान अमसुंग मागासुबा बैट्समैन मस्बिजुर राहिमसु रन तरागा निथोय लौरमलगा आउट ओइकी बांग्लादेश की बैटिंग डिपान सुबा बैट्समैन ओन चंगलकबा मेहदी हसन मिराज ना बॉल मरफुगा हमथोय मायोकनाबदा 6 मरी अमसुंग 4 निफान जेरगा आउट ओइदना रन चामबलौरम बासिना ख्वाइदगी फजबा परफॉर्मेंस ओइकी तरुकसुबा बैट्समैन ओन चंगलकबा महमूदुल्लाह सु बॉल मरफुदरा तरुक मायोकनाबदा 4 दरेट जेरगा रन हुंबुदरा तरेट लौरमदुना सिंथाबा याबा परफॉर्मेंस ओटकी मापनसुबा बैट्समैन नासुम अहमद सु बॉल तरागा मथोय मायोकनाबदा 6 अमा अमसुंग 4 रन जेरगा आउट ओइदना रन तरागा निपाल लौरमगी मीराबाई चनुना वर्ल्ड चैंपियनशिप दा सिल्वर लौग्रे इंडियन स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चनुना खुजेंगदा अनाबो मायोकनरबसु खांगबा कंदुना वर्ल्ड चैंपियनशिप दा सिल्वर लौग्रे मेडल असि फंगनब होनबदा मणिपुरी असिना टोक्यो ओलंपिक चैंपियन हाउ जिहुआपो तुंगोइनरमखे केजी निफुगा मपन के कांगलुपता सरुक याकिबी टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट असिना स्नेस्ता केजी मरफुगा तरेट अमसुंग क्लीन एंड जगता केजी 113 पुन्ना केजी चानी थांगतबा ngamखे हैदराबाद सही तरह का तरुक चलाई रखी व सेक्स रैकेट थुगाइख्रे नफी लिसिंग तरह का मरी सामग मरफुद्रा कनख्रे हैदराबाद पुलिस नफी की हकसंग ललोनबा फतबद ममिंग चटपा ऑर्गेनाइज गेंग अमा थुगाइख्रे मसोंग लेबाग असिगी मफुंग क्यादगी फॉरेनर सिंग यावना नफी लिसिंग तरह का मरी सामग मरफुद्रा कनख्रे केस असिगे मरी एनन मियोय तरह का तरेट फाख्रे हना पुलिस नंगसी हाइख्रे सिनबम मसिदा अवापता दुन लेरकिबा मियोय सिंग अदो आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका दिल्ली मुंबई कोलकाता असम बांग्लादेश नेपाल थाईलैंड उज्बेकिस्तान रूसिया सिंबदगिनी फागलप मियोसिंग अदुदी सलमान शैलेंद्र प्रसाद जोक्सर राव मोहम्मद अफसद इरफान आदिम सामिर हविंदर गौर सौफिन पटेल साइबाबू गौर गंगाधारी साइसुधीर सर्वेश्वर कौन सिंबने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ऑफ साइबर पुलिस ना होगिबा था अनिदा चथगिबा ऑपरेशन सिंग दा मियोसिंग अदु फागिबने अना ऑफिसर सिंग हाइके लिखुन सिंह खुदांग फंगिब इ पाउदा युमफम ओरगा रेसिंग अदु सधगी वांगफोंग चथबद मखोइना ऑर्गेनाइज सेक्स रैकेट अमा सलाई अमसोंग इंडिया की तोंगन बा मफमदगी मियोसिंग अदु पुरगी आबा फोंदोलखरे मखोइना वेबसाइट सिंग द एडवर्टाइजमेंट सिंग थागली कॉल सेंटर सिंग अमसोंग व्हाट्सएप के खुदांग द कांटेक्ट नंबर सिंग फोंगी अमसोंग ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूशन असिगे दमक्ता होटल सिंग पावो थरंग तवे अमसोंग सेल लौसिले मासिगे रैकेट असिद तोंगन बा स्टेट दगी मियोसिंग सु यावे मखोइना ऑर्गेनाइजर सिंह सप्लायर सिंह एडवर्टाइजमेंट मेकर सिंह वेबसाइट सिंह अमसोंग कॉल सेंटर मियोय हाइबगुम हिरम की ओइबा तोंगन बा व्हाट्सएप ग्रुप सिंह सेमी अमसोंग थबक से केदमक अमगा इ पाव फाउनाय हन ऑफिसर सिंह दाइके मियोय सिंह अदुबो यामना अकेब के फुजी मरेल अमा फगनगनी लाइन सेन तानवा गमनगनी अमसोंग करिगुम्बा खरादना थबक सिंह पीगनी हाइना मपुंगनिंग सुमलगा माजिगे अवाफम द ताराबा मियोय अम्बा प्रोस्टिट्यूशन दा नमदना यावले ओक्टबसिंग द सक्ताफम थीब लागलिबसिंग अदुदगी लौबा सेल अदुदगी चादा कुंट्रा ओक्टबि सिनफम द ताहलबा नफिसिंग अदुदा पी चादा कुंट्रा ग मंगना एडवर्टाइजर सिंग अमसोंग कॉल सेंटर की म्यूसिंग द पी लेमौरिबा चादा कुंट्रा मंगा अदुना सिलिलांगलिबा म्यूसिंग की ओहवे मरुइबा ऑर्गेनाइजर सिंग ओरिबा आदिम सामिन सलमान आर्नाक मोहम्मद अफसाद अमसोंग जोगेसमना सेक्स रैकेट असि सही तरह का तरुक नद्रगना मसिदगी हना चलाई रखरे असुमना मखोइना मियो लेसिंग क्याबो ओक्तबिगी सिनफम द संगन की अना ऑफिसर सिंग हाइके एकोइसिंग अदुगी मतकता इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट अमसोंग अतै मरि लेनबा सेक्शन सिंगी मखादा केस अमा लौगखरे पुलिस न केस अजि मखादा न थिगले
classroom gi thongna blackboard oina sinaramle Odisha da leiba government high school amada khul adugi classroom adugi thongna blackboard oina sinaramagi video ama social media da viral orakraba matung thawdok adugi matangda thizana nabagi damak mari lena basinda khanan re hairi wato wagi ba video adu auge baleba pupana midda social media da upload tawraki bani video adu do oza amana classroom amagi thongda exam gi wangsing iba uri amarom da class 8 dam liba mairoi amana phangdorak pada oza sina question paper yen thora khidrapa matung kona thangda oza amana exam gi question singa do thongda ikhibani hairi tawdok asiga mari lena Jaipur DEO cum project director of Sambargia section school adu da sokos notice issue tawre garina traffic police ta takna po horakiba miyu hom phare Noida ki sector 126 police station area da leiba sarkhada ayus cover traffic police person manamathau tawdun leiringai da Mahindra Thar tongduna lakiba naha tharan aran bamongda gari tharok padagi khamna bo hona rubada mahpo takhai ga dabagi khonar ba miyu hom police na phare hari tawdoga siga mari lena police na phara ba miyu hom adudi Haris Lakra sahi kun ka manga kabis khana sahi kun gani thoi amasung Aryan Negi sahi kun gani thoi ni adumedamak gari edu da tongla khiwa Tarun Singh sahi kun gamari suraba miyu amadi phaba ngamdri mak phana na bagi damak police na thiba hom bagi tabak sadari Faraba makhoi hongi matakta section sector 126 police station na tongan ba IPC ki bakada case ama arrest da dawkhre aire aroibeda content sing asiki marui ba pau khara asiba pau damjari ba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberi ba punamak pathaga sari channel isna tomda kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloina na like and share to busu kawi ko namak po amakana thaga sari